Karaide jasimuro kolo ituto Icuuman konyaini ngosti na etere kinata Adekis na nesai kidio kusna Icuuman na kanwa ispedori kisa ijana kina tekeri keda itekoro iuriana luote so ingare ni kinte Andrew opitume udeta lokata kui keda keberu Dr. Abiola opituma luda isoma eti akwa kuna Amerika kisa potu isupu tulu Ojokotau project kiwa luda erito kisi Adekis na Apollo na Soroti Icuuman na luede patrusiti ya ikechi 3 million akwa. It's a point of no return. We have to move ahead. So ne just get the borone polo Icuuman is scanning a micro ultrasound scanner. Then just get the MS allegengere Adekis. It was some electricity. Mere ba kion chikakin ya kion kwa kion ja do packet chikakin kwa kion ja kita dope. Ati jen be kwa na krono oxygen etioko Adekis. Arima me oxygen le jo cylinder. Ja Icuuman to some ide akimine pie. Anoi so my oxygen, micro oxygen concentrators. Just ndani. Keda ejai Icuuman na nu ngara kinete Icuuman de kasikel. Just ndani. So de mukerono midota iyo giogasi. Kutose kwa amwanis just Icuuman ndani. Jenun be iborono department le napata jektos situma Ojokotau kada wamjera musugutu kada wamjera to anything to ino pedor jodaran to na Ojokotau charla ngina soma joda boronne podota ngara kenwan Ayaiton wangale uko Soroti Dr. Charles Okadi ne salla karakan wagangata kana. I think we want to pledge that to our donors. We always have gaps, and so play Oliver Twist and say, please, if there's still blessing, we request that always remember us. James Okelo ayaiton wa Icuuman ko Soroti University ne sabala ibe eraino arere muno inara idwelu sisi aitelema aimuke itunga Adekis kana kizebuni kwa nasoma benenikin itete monorete amukiana Adekis. Because when we start using this to teach, we shall gain knowledge and skills and give us a better service. So together we shall be working towards making sure there is good patient care in this hospital. MP Soroti County Patrick Ayeku nesidara epejon la Polon loda la karakan wagangata na potu ura na luote so iswama ite kinga isuputu kanwa ngara kina itunga lure yarakini kwa na bosna limwene jo loto mbale loto 10 ija kwa ni borongu so ko vera si alam kesi noi anu etau kata mana ina on da equipment e donation lo opote tunga lu locking out koti kapunga PI anu aya on shipment so kwa ne shipment do yareta poteria mnos kede papa president achamngezi da 9 boboni da isiri gino ya onere equipment bobo na yare so bunibo ba container na yare da bobo adolun bobo Soroti depende konye karaide ja yailele Dr. Ipodoi ne setacha untebe terekina Adekis na kede kada lo aduke na neda beta spokina Icuuman no terabete be endinga Adekis mina mame unu ne kakine boron kere iborono iche rainu to samata isek iche rainu tete kamera be tete ka kere kata itadalo itejo eroke milimili kada perte musukutoto ma adofa pa mame runo noi pedoro na to sama adam na depar kara kaisare Adekis na ka Adekis ya bubwa chenu imora to skumi serere kabere maido kakata kui kesabeta dum na gangata na ipone kalo Godfrey Ojore TV East Soroti 1 up to 3 up to 0